Mushana Production. Nico cyenyine karimo ko buhangwa ninkabasiza kimwe mwene hati ariho ibintu bire binkuza kugambira kora base musakure cyo turagende nakine kirandeme kuba ni inkwenda ninye ntuza twaza kufukana kufukana kora ntera hansi nuza kuntwara kandi kunda futera hansi nkurebe nkomo konka mu byandeta kufukana kwa kutarimu akwa nkirebeka wamanyira mbweno tikukumanyira ekindagamba cyo nankineho bwino kandi nandenda ngobo mukazi wanjye haza muntu wamanyira tukumumanya otarigarika kumanyira murundi naguma kareba kakushano buko tuburika shobwe mungu rakoza kuragurira abo wanyu haza wareba ninkahereze bitini sabyanye ninkashekera irakoze kuragurira abo wanyu konkashe mwana wanje toye twara mpora ona sho waza ko kubinga buri mushije noende kwije kushwerwoha nenki muharawe kawagwa hamahega nk'izina ryawe iwe no muntu kungambira ngo ni doctor hatkunakabuza ntenika kora mu rumoki ntune doctor wachi iwe shino shwerwa oriyo no shwerwa obu doctor ntanga no shwerwa mushije Katebe fazi we bale none uno kama higa tuise mukama amina hadi sholiyo ndiyo mama liyoshi mama ari kuri mu ruhanga okay aho kubantumireho munyijaje twaganiraho no kushaba tushaboye tushabire keji mbona wasa kumweta ni mweta nico nkundira kayiro kama kayiro ko mweta
iwe magara ganje mama wanji wabare kubagara yego aza twabona mu Kyomuka nuhoshe faza wakerezi faza aza ninya mwese mutumiraho ngo ayija tushabire atushabire ki yatushabira tuhereza umugisha manyaka yitu nitwendamo umugisha umugisha ni cikuru manya ni nyenda tushabire reka ngende tumurebe bande bare kwihe kwa telefone ha ko kama mama nore binkwani ngambira tera ye byakora hate cyo kitoke no wacagwire nato no mukorera kirekana wargereka hagura ati tumukorere ki no kusiba nakote bitoke ebitakuri mwe ntaterebe kitoke mazimo kwa umwazo kiteme tuze kukirarira roko turebe faza umwazo ijo kiyeho tukirarire kayaza kukezaho nako bagura haza faza yajangwa aryabwira nabaye nobwira bambi aye bare kwije faza nafayo niwa musumira ngo atushabire mutumireho maze mutumireho ngo ayisha tumugisha mwana wanje ayisha tushabire ayisha tushabire umugisha mwana wanje kayitu neyenda mu mugisha ngaha reka tuzeya tumugisha Ndechera umwana mureke mureke kunterera umwana na faza rya wabare kwija faza naija koko tumira naija ego bambe wabare kwija twise mukama ate nebiro byona twakushemererwa faza nakira ego twashemererwa mazima wabare kwija faza nagenze nanye kanyije mazima mazima wabare imwe banamwe ruga yahampa mwije mustamaha kama hega mwije mustamaha tera yaho ije mustamaha faza tushabire ruga yaha ije bakushabire ije bakushabire kama tera yaho nabo kama tera yaho ija rugayu shaba kushabire rugayu kushabire shaba ndaba kushabire umwana we ndaba kushabire yaba ngona tera yaho kuma ko bakushabire yaba ngona bambe faza twashemererwa hati ekinkweteyire mazima ninyana ngo tushabire ushabire kayanje ushabire abana banje kandi ushabire ubwo ni bamweta tera yaho no mumanya takashweraga no mureba no kwari ninyanda ngo gezeho mushabire beba hariho nyino mushiki wanje kamahega ngugu nawe takabonaga mushije tindi kumanye kirya hagataho niki hati mutabone wawe gutera yaho akabaki bitera yaho ebyeye nibirengwa ebyo ninyendanyije tubiganire turi babiri nibirengwa ninyeje nitwisha kubiganira aho turi babiri ari nko kwari nko kuri kumureba
Tera yao. Uine myaka engahe? Uine myaka engahe? Tera yao. Uine myaka engahe? Imyaka? Myaka. Ya? Uine myaka engahe? Imyaka? Nyakunyana. Nyakunyana na musana. Makumyana na mushana. Nyana kubeha weza. Achina 35. 35. Ayina 35. Ejo Kabina nyina nyingi. Achina 35. Nkakaguma nindwara mnongo. Kandi shiwe kama hega waise myaka engahe hati? Nonde yachi. Bakweta ngo nshabire. Hatu watandika kumbuze myaka. Ukunshabira n'emyaka nibikwataganira nkaye. Hati nora kama hega. Ije myaka yiwa isaine nko musigazi ninga sho omushijo yijira akajya ati ninkuna nenda ngutase. Wanonda kunshwera. Ungana nora kama hega nkoku mama oya kigambo ngo waise myaka mitoka bwino mushija. No baso kushanga eje mico mibi iretumire otafuna mushija abashija binyine ngabashija bona nibakunda omwishi aine mico mirungi mbwena ninkushaba ocho ha mico eje mibi ohinduke gire mico mirungi noza kutunga omushija naija nakushwera nakutwara nimukora maka. So emichwe kama hega niyo mikuru munonga okushaba ungana nemichwe tikwe kama naza kumushija noza kutera noza kubajonga emichwe. Kuseshika ndakushemererwa. Mazima nanye nashemererwa kushana. Nakuru yashina hono hamanya. Nakuru shino hamanya. Katwa Wanji. Harbo wani bangira ngo kunu yo musiri. Ukaburaisha. Hasa ndiyo. Wasibotaje. Ukabura. Hasa kanturai. Ubusira kanisa. Mukazi wo twima twanje tukomero musiri no tureba mwenu turaha. Ubayo. Mbayo mazima. Harashika twahwa. Harukaga bushomerote. Ha, ina degree yanje mbyo bihingisa. O ina degree. Echo nikiza kunkora. Kandi nenje. Echo nikiza kunkora. Kandi nenje. Ati katwaho. Nkubonira umushija. Umushija? Are you serious? Nkubonira umushija katwaho. Icyo gamba n'amazima ninga. Manya hatu noreba utwire ubwija kanisa. Ati reverend uri mukuru bakamwihaho. Baturetero ndijo musi. Omwojo muto ashomere. Reverend Mugusha nuwe nkubonire nuwe nkwenda ngo akutasi. Katwahwa na reverend. Reverend Mugusha nyenda ngo akutasye. Kandi mbwene ngizire ngo mbanywano banje no mangu nyine bingi kwangizire munando mukazi ngira mazima kanyijo wawe katowa. Ngo mukazi wono janka kwaki. Iwe niwe urukumanya chorimpa. Haza mukazi w'abantu ebangambwire manyo gumwe kitakushwerwa aryati haza mukamogo abikore. Mukama unaza kuchikora. Ati kanje ende kangarikeyo. Konka shikandi twakumureba ryari. Kanje ende kore program. Ebyo bindekere niza kuba ninkugandira. Haza kwa ruguso mukazi watandugamu. Mazima tinka basa. Ntera hora yini. Kandi mbwene katwaho. Utanshwaza. Atinka kushwaza. Utanshwaza mazima. Mukamogu abikore abagambe banje. Ha ruhango go wumpereza. Tinkumanya nakumanya.
Bwe natye naningira tushabe niza kushabira shabire ke shabira abana bampaha Ruhango ugwe utkunda munonga naza kubayamba mazima katushabe umuzina rya patiri ya mwana ya mutima urukwera amina ayi mukama tata mukama mwana mukama mutima urukwera twakusimira izoberi kana kusimira ekeji ya kamashaza n'abana be musinguzi kamayega atera yaho nkuna koko bariyo mu kayabe gimpa rero tukwasa umwana w'umusinguzi okorokwe gumana umurebera kandi gumana umuyamba gukwasa umwana wo gutera yaho a Yesu Kristo kijo mu nsegi wacwekereza amani ga Satani basa ukuhota umukono gwawe go kukiza ha mwana wo gutera yawo abase kukizibwa amani ga Satani agamurogona gamurweho abase kubona omukazi amushwere kandi agira amakamarungi aguma kwereza ino kushemererwa nakwasa umwana wawe ugu kamahega wahise myaka mingi takabona gamushija base kuma mutima wawe urukwera abase kumukwataho abase okumuyaho emico mibege yayine abase kugira emico mirungi kuza kumuletera umushija akamushwera akagira amaka kandi aguma nakwereza ayino kushemererwa kwasa umwana wo kamashaza mama w'abana aba mwe mutima wawe uri kwera abase kuguma namugumya umbizi bate byayinabwa abana be kandi reka yona egumene rangirira rukunde yogineho bagumene bakusherura baso kuhumugisha ekeji mpango kwa gitebekanise ekeje gume kwereza ino kushemererwa ati nebiro byona ekumanye ekuratire kandi gume kunde okukira byona iwe tata na mwana na mutima urukwera amina mwenu kamashaza ngoko nana kugambire ayina nanje abandi yo ninza kuza nanishaba kugira ngo onjirize ngende kandi base kureba nondi yo mu Kristo naniza kureba ngiye bare bambe bare faze shara nungi we bare kandi mugwe mushabe nkeka eke kushaba hamwe tuirame kandi kushaba hamwe negumane kwatanisa kandi te kubasa kushenyuka ego faze kandi mbwenu kanjende kare faze tera yao bayi vale faza vale mazima eti munonga vale konka reka ngarukeyo faza wazagarukayo mazima reka ngarukeyo we bare munonga kale ngamwe utakagenzire ngamwe utagarukireyo ekinarebo kamashazo mu kaya weje nani nkweshengereza yago mwana ogumpa hindura micwe umutamara wawo kamahega kwara hindura micwe naza kubona umushisha umuhanirire mbenu nko muzire ulengu yahindura ha micwejo mibi kumiza mu muhanire kaza kubona umushisha kunkashikande biwangambira hari amutawani wawe tera yaho utiniza kubugambira twaturi babiri kandi we tera yaho akabaki